Ka election banjir ikinong mi khmat chakayeng dorbar thauan ka jelaman ta ka sa satang kumbalai benai ai bat ka long ka jingker khu na ka banta ukur tong ka United Democratic Party na 18 West Shillong constituency hadin bagi noyalam ka BJP mandal bat ki noyalam ka Congress kilawan ban ai ka jingker shan u yakini ki phawot ki balawan ban ai ka jingker shan la pdiang hi da ukur tong ka UDP na ka 18 West Shillong uba polling do ya ka balapan long ha ka yeng jong uba pol hi hamau pram na ka liang uba dumedan hi rembai Presiden ka BJP mandal ka 18 West Shillong habakran ulaong bakani ka kunhuon ka balami na ka BJP banwan ai jing kersan yo bapol Kim dan ai bat ka party Henry Kim ngultanat yo kurtang te hagani ka ying ka pengidan mantai be ni dan ka jong dan ka party do swa dan ngang supwa ka nong hi dan menpa ka BJP te ngalapat hukum mandal presiden jong ni ka constituency 18 Shillong West the ngamdani against the party ngai kadilu candidate hi the bidon kam hi lo candidate bodon ke jing sampang bodon ke jing nang jing start ba yo i jingai lu namata kalau wei ba ka chat indri jong ke dinga ri ke bi ek ke than bu juri ni dei ke pat ni dan lu ni dan kam lu nong yalam kumjuri jinong yalam kibala menjada kantam ni gari ko jongi mensak ni ni bengin long kena buhai snong adin habot ha aju we pat bang dei kita snong ko jongi tu kum ka kan hon ni dan hang ni hat reng ka jingya kren ga de selok apot kustuna nu rongba du sa tong du bodon sai ka ta kepala am sap boleh mulong yalam baru bodon nu keman banyak keren assembly mo amang ini apa assembly ini tanggi nong yalam kibam tek buat jaga portfolio di jong buat jaga department lu mo ini dari impek tanggi kata kari ke jongi keladon hatmir jong jingga lagi nim kesan ku mi gini ki riusam hang dan itu no ku mi gini tekan don ke jumai dari kejong di kumka tim ni don mentah ni wan ba snok ti ba ti met ba mensim ba minang ye tre sitom susu bangin lo jaga kejong pi ke budan burong or ni mah gadi ko constituency ba kalong ke mix community andre dari tre de kejong e de kejong senia ibe impoi be sekathop Uba polling do habakran ulapan pau bakini ki balawan ban ai jingkersan kim dei ki ba ai ke jingkersan yo ba pol Henry ki wan ban ai ke jingkersan ya ka lawai jongki bat ban rapru baki dei ban long ki bas kham ka jingmut namar ba dei ubreu bathi dak pisa ha ka jingkla jong politics borbor ni teng ngim smuthu ba ni miss no ya ka ai ka balong really vital oh, kibrio ki ong kapros nem ngla ma di wa pol de menta min ajing seneng u da ka bami pendem no yu kat kentai arah jar khat ta ha ka ba khat do mano ba ajing seneng ya no mano ba ba skor mano ba hap thiet raspak tengkasi tanggal ya kesurok kebagi beliau sorong surko boyok san haja tengkal ngapen kenal ni pio san lane syuto haja tengkal pisno layo shibol ba Henry kito ki juti ki bapipang dine lais nem namar bundon bapol ba kesurok babaha Ladau don wei pada UMLE ke cuti jompi kan yang lain benai namar ke surat mas. Pasal pala. Gini kerana you sepangka konstituensi gini bet yang setir ke jongi ini lanang her asut. But ini rekop ya ke golden jubilee. Sun post yang nyong gila don sun post yang. Hakasan post ni don ayu. Kami ke konstruksi ngelak Syak Promise Medical College Arsil.
But outlet kita penrung Medical College labu foundation stone do Dr. Mukul sama kum Chief Minister RC Hagasnong TB Hospital nga ada lecture tay berkerani ki mong kadai hop I mai kani snong jo mai ki ong kan mau ba ki ong bara pathar namar don art li ki bara pathar foundation stone ASEAN di don art li ki mau ba bu Mukul sama tang mau pada ni adu muka American College te kala pachawe kita baru gini kijing penbit kita baru kiri kijing lambak lah bat ngal keno ino nganong pi unong mikmat jong pi uday ka reflection jong kaduk na pi iwei kumba pilong kumta pinyok nong mikmat but expect bahwa nong mikmat uday kemana bahap na beneng guru bah educated, well qualified, eloquent, unwan lada mapi bidang di doa sesan sepat sakakun, baru si yang pen nimbuh gitu, nak kena pi bapi wan berpenyes no, sisi bapi om penyes no, sekian kan orang, kani kesedih. Kabangin long try mangi kiwe kam long syuk kaselong tiet tiket lai phai sno bibi la cai bu eta ka jingli cuba dia ngan ong biang pi kas tiet ka jongi karena hakap point of crisis, major crisis, make or break. La dalam dalam long, pek nak tangga gigit lajong, pek tampok kapalor yang lajong, tampok kekedap yang lajong. Kapalat yang gigit lajong di tambah pelit dia unyut pok trok municipal, setang kata. Dah boleh isu. Dia yang orang ni kum ki samla bat kirang ba ki bawan ban ai ya ka jingkershan wat om ba pi ai jingkershan yo ba pol pi ai jingkershan ya ka lawe la jo lada la shai ka ski ngong ngai wit ke ni ka nga that ke ni ka ngan shom no an nom ya ngam deu job seeker kipat bah ki don kami ki menyelam kim don kami ki job seeker fi ina da ki wat election kum ki job seeker na don kata te ban kaun jong kata kalau jong ale kum tat me ya kop saya tahu di macam betul le udah ayu gayeng sekadu teli undang lak bandie ki bro jong ki akan kum ta Dami election dah tahu sarkar, dah fail na dong sedom. Kan minister yung kani, ka sarkar yung kani, mano tahu dah sarkar. Kijong karak kisurung na karung tu dah kemalajang sekretariat. Mano bubu iki? Ibu pangi. Bohi pen pong, pansingat hi. Nggak ada banji bentiau hi pin kino ino kan mau ini nggak kentin ba buat bentiau ban kino shawe pi bentiau yang apa nih komlong leu sangap ya na ketua kejing bentiau yang pi kawan pai akan dur keman yang pi baru pelajari kata dia long kibas kem jingmut ngam dei u brio u bantit dia pi nuru bawan hangi banong ba u ba pol un sasir yang dakador
Kabau lichuan syabun deputy kardinal. Nama Brio Uba Shati Ulik dia lagi keleng-keleng. Buat orang bola pun mulai ono bak pun kata tadi bak pun ada tu. Mampus yang senang we. Yo hamla. Kembali lah ke dia tu. Naik lah ke dia. Yo ketika bakam bah. Aja kai we kali beret. Yo aku ke bol bakam he. Kani kedai sepang. Kam ke wing kan kedai sepang. Lawi jom ke state, ke jom ke Jalan Beliau, ke jom ke Persajong Pi, ke jom ke Kun ke jom Pi. But untuk officer tu, lekasi ju. Lu ada kau office hours. Apa office me peleran yang suki, me insult yang suki, omelom minister, me insult ya kipat ba ki bejit. But and on pi don ki Emily ki jom ki bas salute ya ki second OC haki police station kenya kerana ka percaya you bagi ka percaya ka on digital age kaya so tu babi represent ya life ahajar mod kinong kabut balik pi ko ayu bapol nong nilam tapi number bapi bro khat bau pimla MLA Indonesia Assembly lai karon kam ayu kalama wala karon kam ayu kasnit yang karon kam ayu ka jawlon sning denong supplier itu assembly rungut ya pertama ka jong jingdon kam dan jakahi banyak syom nak tahu kiji dia mali jadi ka kamlam jongi ban kerana mentah kasno ke constituency ka jai lada ngimla banle ya ta ni penfir dah lagi dia lagi lama bela kejudan community hall lagi senam dan kam dan kalau degree kedan community hall kam dan Kredit Shak Indo Stadium ngidan ngimdan health center ngidan ngimdan umbang kebabian ngimdan hiju ki Brio ki basarong ba ki yo san hajar tengka ki thiet wo naka we ke water time si hajar si tangka san hajar tengka kadap kat nutrip san trip san snen mensum kat nusin sabata yang ya trash tam daga bensim daga jingkut jumut ninjok